Allah. Rabb. Allahumma Rabb. Ati wasyarafa syarafa wa darajatan aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqama dalan adda innaka la tufliha. Doa sesudah iqamah apa? Doa sesudah iqamah. Aku Allahu wa adamaha. Oke, usolli bisa lasara kaati mustaqim kiblati makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku salah segala taat menghadap kiblat mengikut imam fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah ibratan wa asila. Inni wajhatu wajriya billadzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma abadtum wa la antum abidun ma abadtum wala antum abidun ma ma'abud lakum. lakum dinukum waliyadin. Ya Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Rabbi zidni Rabbil ilmi warhamni wajburni wafani wazuni wadini
asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ukti